Јас сум Сашко Коцев, а вие го слушате најдоброто радио во градот. Радио Бум на 104.2. Почитувани наши слушатели, голема чест ни е во студиото на Радио Бум денеска да ни гостува господја Клаудија Адеми. Добро ни дојдовте во студиото на Радио Бум, господја Адеми. Мораме, почитувани наши слушатели, пред да го стартуваме разговорот, да ви ја представиме од наш аспект. Тоа е една прекрасна, преубава и презгодна дама. Фала. Добро ни дојдовте. Фала. Причината, односно поводот за вашето гостување е вашата презентација која што имате најавено во Куманово. Вие сте боди коуч. Ајде тоа да им го објасниме на нашите слушатели што всушност значи тренер за тело, така? Да. Ко треба да изгуби килограме, ко треба да добие килограме, неке може болести има, например диабетис, холестерол. Менјаш тело уз здраву исхрану и уз тренинг. Тоа ти е тај боди коуч, тоа у Америку се зове тако. Сад овде би био персонал тренер и нутриционист. Како почнавте да се занимавате со оваа професија? Имате и своја линија, своја фирма имате? Да, така Имавте е. ли проблеми со килажа, бидејќи сега сте на вистина преубава и презгодна? Јас сам почела да тренирам sa 18 година у фитнес центру у Немачкој, тамо где сам и роđена. И onda kad sam došla u Španiji, naravno ja sam to nastavila i da se i zdravo hranim, uvijek mi je bila želja da se zdravo hranim, uvijek sam se zdravo hranila. Nisam imala nikad problema sa kilogramama, ali imala sam uvijek volju da se lijepo obučem, da izgledam uvijek dobro, da se osjećam dobro. Mnogo sam radila i mnogo sam gubila energiju kroz posao, a tako mi je taj trening dosta pomogao da imam opet tu energiju tako da sam trenirala, voljela da treniram. Onda sam, kad sam ostala trudna sa 28, posle porođaja sam bila samo mama i domaćica i onda sam rešila da uradim kurs za master od fitness i od nutricionista. To sam onda počela, onda sam završila taj master za to, diplomu imam. 2005. godine sam završila to, onda je bila moja čerka već 4 godine i onda sam pomagala ljudima, ne profesionalno da kažemo, zato što sam imala svoj posao. Radila sam onda kao agent za nekretnine, ali ovako, kad ideš u fitness, neko te uvijek pita šta mogu, kako mogu da se hranim, kako bi mogla skinem stomak i tako dalje. Onda sam počela polako da ljudima pomažem iz dobre volje. Jel? Onda sam jednog dana, jedna što mi je pravila nokte, imala je više kilograma i ona me je zvala i pitala me, nije me pitala nego rekla mi je samo moraš da mi pomogneš. I ja sam mislila nešto se desilo. Kažem šta je u stvari, šta je problem? Kaže, hoću da smršam i tako sam počela nju da smršam, ali sa tim da sam bila uz nje 24 sata. Bila je depresivna žena. Ja sam u tom momentu mislila, neću je samo pomoć ako joj kažem jedi to i to, nego da budem uz nju. I tako sam počela da budem uz tu ženu 2,5 mjeseca. Mi smo za 2,5 mjeseca skinuli 25 kilograma, to je bilo bum, znači na Majorci. I pošto je ona radila nokte i poznala toliko ljudi što su dolazili kod nje na nokte, svi su se čudili, svaki put kad dolaze, svaki mjesec kad dolaze da prave nokte, uvijek ona slabija i mršavija, jel? I tako da su oni pitali šta ti radiš, jesi bolesna, šta se dešava s tobom, svaki put kad dolazimo na nokte ti si mršavija. I tako da ona dala moj broj telefona svakom i tako je počeo, znači bum, prvo na Majorci. Tako sam ja počela da radim profesionalno taj posao, ne sam otvorila svoju firmu i za pola godine otvaranja svoje firme, onda se zvala Body Clan još, a sad sam je promijenila pošto sam imala, u fudbalu u Barceloni su me isto kao coach zvali, onda sam ja morala promijenim Body Clan pošto nije pasovao za trenere i za tu fudbalsku kao grupu, jel, koju sam ja trebala da hranim i tako dalje, koja sam ja bila nutricionist. Onda sam promijenila na Body Concept by Claudia Ademi. Клаудија, ќе те ослониме на ти, се надевам дека може. Може. Интересна животна приказна. Вие потекнувате од Македонија, од мешан брак, татко албанец, мајка македонка. Вие сте родена во Германија,
Животот ве носи во Палма де Мајорка, каде и денеска живеете. Го сакате Балканот, работата ве повржа со најголемите звезди тука на Балканот и пошироко работите со нив. Имате голем успех зад вас. Луѓето ве барат, 24 часа дневно сте ангажирани во работата. Имате ли време за себе, за својот приватен живот? Ве исполнува ли работата? Што ве прави среќни? Па еве ќе се навратиме и на професијата. Јас сам сретна што могу да помогнем. Где могу да помогнем? Има некој кој не могу, наравно, нисам ја сад чаровна, со чаровним штапом, ja? Ali kad vidim osobu i dođe osoba kod mene i kaže ja imam 40 godina i borim se sa kilogramima već 15 godina, znači od ranih godina, od mladih godina se boriš, nisi uspeo, imaš depresiju, možda imaš neki dijabetes, neki holesterol, tako težina je na tebi nešto što te čini nezadovoljnim u tom istom momentu. I ti kad vidiš da ta osoba polako gubi te kilograme i može da izbaci te tablete za dijabetes ili te tablete za holesterol i ta je osoba sretnija i kaže ti to svaki dan. Vidi, sad mi pantalone velike, sad mi paše opet jakna od prije 15 godina, ne znam, bubam. Za mene je to veliki uspeh. Za mene je to trijumf, ne znam kako da... Ne treba mi srednja. Da, ne treba mi trofeje. Nemam ja kod kuće trofeje, ali ja imam nešto u mom srcu, nešto u mom, da kažem, u mojoj svijest. Koliko sam ja ljudima do sada pomogla i to ne mogu nikada zaboravim. Ima i dosta ljudi što su nepokretni, pa su uz mene i sad ih hodaju i vježbaju. Na primjer, ima jedna žena u Americi, zove se Stefka, mogu da kažem slobodno, ona je bila 16 godina ili je 16 godina u kolicima, imala je udes žena i ona je imala problem, na primjer, sa stolicom. Ona nije mogla da ide u WC, ona je 16 godina bila pod tabletama da izlazi u WC. Sad je počela sa mnom, već 1.5 godina, ona sad svaki dan ide normalnim putem u WC, pa malo vježbe, ja joj kažem kako da može da vježba i treba da vježba, iako je u kolicima, jel? Ona može da se dviži malo i to sve iskoristim da se oni mijenjaju. Ja im dam tu nadu gde mogu, gde ne mogu, ona moram da kažem žao mi je, ali ne mogu ti pomognem. Otvorena sam u tim stvarima. I ja mislim da je to ono što meni daje energiju svaki dan novo i nadnovo, kad oni ustaju i kažu jao, vidi vaga mi je 10 kila manje za mjesec dana, jel? I oni su sretni i osjećam ja tu sreću sa njima, jel? I to je nešto što ne može da se opiše, ako je ti ne osjetiš. Сите еве се жалиме дека времето во кое што живееме не направи такви со вишок на килограми, дека немаме време за себе, немаме навика, се храниме со брза храна, се жалиме дека немаме енергија. Вие сте поборник против тоа и го докажувате токму спротивното, дека кога се сака, се може. Како го стартувате, еве на стартот на разговорот ни кажавте дека им помагате на луѓето кои што сака да ослабнат, им помагате и на луѓето кои што се многу слаби и сака да ја покачат својата телесна тежина. Што е најбитно според вас? Исхраната, вежбањето? Sve. Znači, od kako ustaješ ujutru do kad legneš. Moraš da imaš neku organizaciju. Znači, kod mene sjede 5, neko kad kaže kako ću jedan 5 put, Klaudija, jesi ti normalna žena, ja ću da se udeblja. Ti ćeš da se udebljaš ako ti jedeš ono što si do sad jeo. Zato sam ja tu da te naučim šta tebi treba da ti jedeš. Ne da jedeš ono što misliš da je okej, nego treba da se naučiš ono što meni stvarno treba. Šta meni treba da ja funkcionišem, da moje organe funkcionišu. Sad sam ja tu da te naučim. Ili ćeš ti to da prihvatiš, jer na početku je sve teško. Jeli? Prvi 10 dana je sve kaotično. I kupovina, i organizacija, pa tu sam ja, pa gde si, pa nisi ustao, zašto nisi ustao, ustaj, idi na kardio, treniraj. Tu su sve neke stvari što do sad nisi imao. Jeo si kad si hteo, nisi imao ni red, jeo si šta si hteo, koliko si hteo. Znači, to su sve neke stvari što sad više nema kad uđeš u program.
Znači jedeš ono što ja tebi kažem da jedeš, svake sedmice imaš novi plan, ideš svaku subotu u kupovinu, kupi sve što tebi treba, organizuj se i ima tu disciplinu da se ustaje, kad se ustaje ide se prvo na kardio, dolazi se kući i sprema se doručak, znači treba ti doručak, užina, ručak, užina, večera, da ti funkcionišeš, da imaš energiju, da iš u WC, da spavaš 8 sati, da se ne budiš 15 puta noću. Zašto treba da se budiš noću? Ustaješ nervozan nikakav. Znači sve su to neke stvari što su mnogo važne. I to da ti tim ljudima dokažeš i da oni nauče, da oni žele da nauče, mora da im uđeš u svakodnevni život, da im pomažeš. Ne možeš da im da samo jedan list, ovo sad radi, vidimo se za 15 dana. Otkud ja znam šta si ti radio 15 dana? Da si jeo, da nisi jeo, da ti je bilo teško, da si gladio, da ne znam. Znači, mora da se sve zna, mora da budeš u kontakt s tim ljudima, da znaš šta se dešava s njima, kako se organizuju, da li imaju tu disciplinu, da žele, da ne žele, sve to važno. Добриот глас брзо се слуша, еве имаме информација дека вашите клиенти послабнуваат и до 40 килограми, тоа за брзо време. Тоа е навистина еден голем успех, а при тоа, значи, имаат добра здравствена слика, има добра крвна слика, здравјето им е супер, имаат енергија да функционираат. Како може да се ослабне 40 килограми за толку кратко време? Нели му штети тоа на организмот подоцна или... Da. Može da štedi ako ti se ne hrani zdravo. Može da štedi ako ti ne jedeš ono što ti treba. Može da štedi ako ti gubiš kilograme kroz šejkove, tablete, ali kroz ishranu 5 puta da jedeš svaki dan i da ima sve što tebi treba i gubiš te kilograme, ne može da ti štedi. Evo, na primjer, 40 kg, kako ti sad kažeš, 40 kg, to mi je jedna milica iz Švajcarske. Žena je počela 54 godine, menopauzija, klimaks, i žena se bila ugojila, boga mi, dosta. Ona je body concept broj 1, ona je jackpot, znači uradila kod mene na body konceptu, znači ima dosta njih, što su preko 28-29 kg skinuli za 6 nedelja, kažemo, ali ona je za 8 nedelja skinula 40 kg. Ona je bila, znači, ona je moj jackpot. I ona je svako jutro išla da hoda. A sad neko da mi dođe, na primjer, od 28-9 godina i da mi kaže: zar moram da hodam? Zar moram da trenim? Je može nekako bez treninga? To ne mogu da shvatim. Znači, tu ja ne ulazim u to, u te njene glave, u te njihove glave, kako možeš ti tako mlad da nemaš volju za sebe? Uopšte. Znači, ti sa 28-29 ili 30 godina nema veze sa 40, da nemaš volje za sebe. Znači, ti to sve radi za sebe, ne za nekog drugog. Тоа е пресудно, еве, желбата ли е пресудна да ја има волјата, што треба, еве, за да стартува да изгуби килограми? Treba da ima poverenje. Kao prvo poverenje u mene i da ima volju, naravno. Ako nema poverenje i nema volju, ne može. Ne ide, ne funkcioniše. A ni sa mnom, ni s nikim. Taj tvoj novi život, da kažemo, pošto je ovo, zdrava ishrana nije za mjesec, za 2, nego za ceo tvoj život. Da ti naučiš zdravo da se hraniš, da to možeš da daš i tvojim djecama i unučadima i tako dalje. Вежби и здрава исхрана е на прво место, нели, она што е пресудно да го започнете вие програмот. Кардио вежби, кажавте еве дека треба да се оди. Сите ние, нели, треба да одиме и што сме и физички активни, што нашата работа, нели, е повеќе со седење, односно пасивност. Кои други вежби, еве, ги практикувате, ги советувате да се работат? Еве, некој нели не сака да оди, тешко му е да оди. Има ли некои други вежби кои што може да ги прават за да ги вклучите во програмот? Pa zavisi koliko kilograma ima, zato što ja, na primjer, nisam niko što mogu da trebam nekog od 120 kila da on trči, da on na biciklo vozi. Znači, zglobovi moramo da pazimo tu na zglobove, moramo da pazimo na srce. Znači, sve je to važno. Ne možeš da počneš nešto da radiš, a na zdravlje te osobe. Jel? Ja uvijek idem na ono najlakše što je
i najvažnije, da se tijelo počne da se kreće. Hodanje je nešto što ne može da ti štedi. Ako hodaš, na primjer, na prav put. Koliko je vremenski im preporučuvate? Koliko vreme da odot? Minimum. Kad počne nekog sa mnom, znači sad vreme je za 5 km i onda idemo na 6 i na 7. Im gi zgolemuvate. Da, naravno stvar, zato mora malo brže i brže. Kad ti imaš 120 kg, ti ne možeš da hodaš kao neko koji ima 70 kg. Znači, što gubiš, onda ja i više teram. Zdrava ishrana. Koliko еве можеме здраво да се храниме? Има ли здрави намирници сега, природни намирници, органски намирници? И прво сакав да ве прашам, многу ли нездраво се храниме? Mnogo, previše. Previše brzo, previše gospodski, previše bezvoljno. Ljudi više nemaju volje ni da kuhaju, ni da spremaju, ni da naprave. Prije je bilo, ajde da sjednemo zajedno, na primjer, ja dođem kod tebe, ti kod mene, druženje je bilo kod kuće. Ja mogu da kažem prije zato što sam ja to sve doživjela. Sad ću ja još malo 48 godina, ja sam to sve doživjela sa mojom majkom, šta se dešavalo kod kuće, koji joj dolazi od drugarice. To se pričalo, šta si napravila danas, pa kako si to napravila, pa daj mi recept da napravim i ja. Znači, domašna hrana. Da, domašna hrana, ona je bila na broj 1. Sad domašna hrana, to si pekla, to si pa ti si luda, pa ti si budala 2 sata u kuhinji, spremaš i ovo i ono. Ma je ne bi ja to. Možda to ima još danas, ali rijetko. Danas je sve pomoderno. Restoran, brate, ajmo u restoran, ajde da jedemo. Pizza, ajmo, stavimo gotovu. To se kupi gotovu u supermarket, samo se stavlja u rejonu i to je gotovo za lasanje, kanalone. Sve to je gotovo danas. Ne treba da se sprema, samo ubaciš u mikrovena. I to se otvara, to se jede i to je onda još i dobro. I tako se naviknu na tu, na taj fast food. Hvala Bogu, ima McDonald's svuda, Burger King ima svuda. Ide sa autom, ne moraš ni da izađeš iz auta. Sve to sad nešto, i navika je i djeca da navikneš na to. Znači, ajmo u McDonald's, danas je subota. Danas da sprema žena, pa nije žena luda da sprema, ajmo u McDonald's, to je za čas i uz auto, kažeš šta hoćeš i svi jedemo u auto. Znači, ja kad vidim tako nešto, ne da sam ja. Колку е тешко еве да ги одвигнете луѓето, бидејќи нели сите ние сме навикнати на таа брза храна. Колку е после тешко да ги вклучите во програм и да ги одвигнете од тој режим на исхрана, да ги навикнете на здрава храна да јадат. Mnogo je teško. Што за вас еве значи здрава храна? Pa vidi, sve što nam je dali Bog dao, to je za mene zdravo. Znači, sve što se kopa, ora, sadi, sve to je, dragi Bog, nama dao za nešto. Jel? I sad idu i gaziš na to. Znači, šta ću to da sada... Ima dosta njih što se vraćaju na to. Da naprave malo u bašti nešto da sade, znaš, malo paradajza, malo krasta. Ima neki što se vraćaju. Daj Bože da se 70% vraćaju od 100. Ja ne kažem da mora biti sve od kuće, ne. Ali kad imaš tu mogućnost, zašto ne? Tako i svoje djece možeš da navikneš opet na ono malo nešto što je ostalo od baba, djeda i tako dalje. Zašto ne? Znači oni su bili, da kažemo prije, oni su živjeli možda do 90. do 80. godine, ali kako su živjeli? Nijedan od njih, da kažemo, koliko ja pamtim, kao dijete kad sam dolazila u Skopje, u Makedoniju ili bilo gdje da sam došla na Balkan, koji je tu imao Alzheimer, ta bolest Alzheimer. Znači, djeda i baba su čuvali unučadi do 80. 90. godine, oni su bili ljudi pri pameti. Nije to neko bio, moj djed ne zna šta priča. Ja to nisam čula. A sad imaš od 60. godine, moja baba ima 60 godina i dobro je Alzheimer. И за жал се помлади, се невитални. Da. I kad čujem, jedva čekam dođem u penziju, zašto jedva čekaš? Pa ti si od 40. počela na tabletama do penzije, koliko ćeš da piješ, zašto? Da dođeš u penziju, da legneš sa tabletama u krevet, zato hoćeš penziju. Znači ne mogu ni da iskoristite penziju kako što treba da, ne kažem da iskoriste, nego da uživaju u tu penziju sa unučadima, sa djecama, sa ženom, sa muškarom, ne znam sad familiju da sjednu za 100, zato što je u svakoj familiji imamo danas i kancer, nažalost, i Alzheimer, ili neku bolest, ili 500 tableta
Gdje god uđeš, aj nisam uzeo tablete, aj čekam da ponesem tablete. Znači svako ima tašne neke tablete vukari sa sobom. I to je sve zato što mi to tako hoćemo. Da se mi od malena trudimo da ne dobijemo te bolesti. Manje bi imali doktori posla, što bi bilo super za onih koji trebaju stvarno da se liječe, koji stvarno imaju neki problem, zato što su danas lekari i bolnice pune od onih što i ne trebaju da idu kod doktora. Idu zato što ima dijabetes ili kolesterol i neko, šta ja znam, srcani udar, možni udar, to sve dolazi od nezdrave ishrane. Da mi se pazimo malo, da malo radimo taj sport, da malo radimo na sebi, da se hranimo zdravo. Ne mora da bude svaki dan riba, ni morski plodovi. A može da bude to voće, to povrće, to jedan put sedmično, hajde nek se ide riba, ne mora svaki dan. Jedan put sedmično je neko crveno meso, nek uzme leće, nek uzme graha, nek uzme rižu. Svaki dan po nešto drugo. Ne svaki dan da bude ni ćevape, ni bureka, ni hamburger. A to je danas sve... Svakodnevno. Da, svakodnevno. I to je danas to što se onda pašćeš, onda ćeš past, naravno stvar. Slatkiše. Kad čujem duša mi traži slatko. Jaz ne možem bez blago. Kje slušneme mnogo luge, jaz ne možem bez blago. Da. Nama moje dijete ne može bez čokolade, moje dijete samo jede čokoladu. Pa koga naučio? Da dijete nije išlo u supermarket da kupi čokoladu, da donese kući pa da jede. Nego si ti kupio, donio kući, nek dijete jede. Така, што може еве да му ја заменат чоколадата, да му дадат на дете нешто друго, нели? Да јаде, што можеме да ја... Pa mnogo djece ja vidim da ne jedu nikad, ne znaju šta je kiwi. Ili limun, ili voće. Neki dan sam baš sa jednim detetom, bilo je dijete kod mene kući, kaže, boli me stomak. Kažem, ajde, ti napravim, jednu kamilicu. Šta je? Ne znaš šta je kamilica, dijete od 11 godina. Kako ne znaš? Ti mama nikad nije napravila kamilicu, ili otac, ili baba, ne, kaže, šta. Kako ne zna dijete šta je kamilica? Како успевате, еве, кажавте дека по оној разговор што можеме да го слушнеме, заклучуваме дека храната е и болест, но храната е и лек. Како успевате, еве, работите со луѓе низ целиот свет? 24 часа кажавме дека сте активни, дека сте ангажирани, сепак имате енергија. Како еве таа конекција, како успевате да ја реализирате, да бидете со луѓето, да ги потикнувате? Zato što imam dosta i volje. Volja je tu, jel? Imate poголем тим или работите? Како работите? Ne, ja sam kao coach sam sama, a meni radim ja svake sedmice, ali imam brata i sad mi je ćerka isto završila nutricionista, homopatija i fitoterapiju i tako da je ona sad počinje sa mnom polako da, dobro, ona je ulazila u to, naravno ona zna već sa mnom i vidi, ide po prezentacije, po televizijama i tako to zna šta se dešava, ali sad će da bude ona ovo što sam ja isto, tako da će ona da bude da vodi grupe kao što vodim ja. Ja vodim dosta grupe po Americi, Australiji, Kanada, Evropa, sad naše zemlje. Tako će ona polako da počne da vodi grupe, da vidi kako to... Одлично. Значи, те слушатели сигурно ќе ги интересира, нели кажавте дека вие го правите менито за исхрана, не на секому ќе му годи, нели, исто мени и иста храна. Како го правите менито? Pa vidi, kad dođu kod mene, kao prvo hoću da vidim, ja radim preko online, po celom svijetu, jel? I prvi kontakt je video call. I da vide moju energiju, da je osjete, zato što moja energija je dosta jaka. I hoću da osjetim ja tu energiju što ta osoba što s ovom priča ima. I tu ja vidim da može nešto da se uradi ili ne može. Šta se dešava? Onda hoću da znam ima li tu neke bolesti, kakve bolesti ima, otkad su te bolesti, da li krvna slika je ok, ako ima bolesti, da mi pošalje naravno krvnu sliku, ja radim i sa timom, imam medicinski tim ko sa mnom isto radi i onda da vidim da li ima alergije neke, da li je intolerancije neke, po tome da li je vegan, vegetariš, znači sve mora da znam, naravno, ne mogu da ti šaljem, ako si ti sad vegan, da ti šaljem sad meso svaki dan, znači sve to ima svoje. I da vidimo da li si u menopauzi, da li nisi, da li imaš neki, na primjer, nemaš dosta kože, treba ti železo, onda ubacujem tu neke stvari što tebi trebaju. Onda za trening treba da znam kako ti je tijelo, napravim mi slike da ja vidim
to tijelo, šta, gde mora da najviše potenciram. Koliko vode ti treba, da li ti treba više, da ti treba manje. Кога сме, еве, ја спомнавме и водата, пиеме ли доволно вода или не? Ne. To se vidi i osjeti po ljudima, po kosi, po tenu, znači kakva im je koža, kakvi su im usne, da li su usne suhe ili ne. Ве влече Балканот, го сакате Балканот. Mnogo. Сега сте во Македонија, ќе се задржите ли во Македонија? Еве, има најава дека во сабота ќе имате и презентација тука во Куманово. Da, bit ću u Irish Pub, bit ću od 18 sati tu, da me upoznaju malo lično, ko hoće i želi da me upozna, naravno, i ko ima možda nekih pitanja direktno, tu ću da budem da im malo uputim u to sve. Ќе ги поканиме нашите кумановци, нашите кумановки. Кумановци мора да дојдат да ве видат, да ја видат ова прекрасна дама, убавица. Dobro, Значи во 18, така, а и дамите. Ja mislim da svako ima pravo da me upozna. Nema veze odakle. Ja sam sad tu da me upoznaju lično, da me vide, da me upoznaju, da vide i da me osjete. Sada, svako nek odluči hoće li pomoć ili neće. To svako zna za sebe. Да не испуштиме само да ве прашаме доколку нели некој е спречена, сака да дојде, сака да постави контакт со вас, а не може да дојде во сабота, каде може да ве најдат? Pa vidi Facebook Klaudija Ademi sa C, puno njih sa K traže, ne mogu da me nađu. I Instagram ima na YouTube, ima na Google informacija, mnogo informacija, ko hoće prvo da se informiše šta ta žena radi i kako i šta je do sad radila sa kim. I onda slobodno nek piše na Messenger, u inbox, može da piše na Facebook, slobodno, ili na Instagram nek se javi. Многу сте скромни, не ги спомнавте балканските звезди, работите и со сите естрадни уметници, дали се тоа пејачи, глумци, со познати имења. Нема да ве прашаме, нели, ако сакате или доколку тоа ви е и во вашиот кодекс на фирмата, можете да ни откриете или не морате. Ние знаеме дека навистина сте успешна, дека имате успех зад вас. Која ќе биде вашата порака, еве, до слушателите на Радио Бум? Ja bih voljela ovako da kažem, ja sam presretna što sam danas ovdje kao prvo u Bum radio, meni je čast i zadovoljstvo da sam tu i da mogu da dam ovaj savjet Makedoniji, Balkanu ili kogod sluša. Jel? Svako nek sjedne, nek razmisli 3 minuta o sebi. Nek razmisli da li je to što vidi svaki dan u ogledalo, da li je to ono što želi ili želi da se promijeni. I da li se osjeća dobro. Kad ustane sa kreveta, da li je energičan ili još uvijek kaže aj, možem još jedno 15 minuta da ležim. Ako je to kad zvoni sat i još 15 minuta želiš da ležiš, onda nešto ne štima. Ako ne ustane sa energijom. Znači ako padaš na to, onda je to već alarm. Slušaj tvoje tijelo i priča sa tvojim tijelom. Mnogo je važno da se sa tijelom ti komuniciraš. Znači, ako te boli glava, ako te boli stomak, ako te boli nešto na tijelo, zašto me boli, zbog čega me boli, a ne da ignorišeš i da ga pustiš. Ako može nešto da se menja, menjaj sad, ne čekaj. Прекрасна порака. Уште еднаш ќе ги поканиме нашите слушатели сабота 18 часот во ПАП. Лична средба со Клаудија Адеми и немојте да чекате. Ви благодарам многу што издвоивте од вашето време, што ни дојдовте да гостувате во Радио Бум и секогаш сте ни добре дојдена. Ќе ве очекуваме пак. Hvala puno sve. Најдобро за најдобрите. Радио Бум 104,2